Ja se zovem Fata Đulović, imam 45 godina, živim sa djecom Kasimom i kćerkom Elvadinom. Živimo u Pascima, okolina Tuzle. Bez supruga sam ostala. Prije 14 godina poginuo u saobraćajnoj nesreći. Islamik mi je među prvima pomogao. Ostvarila sam donaciju, stipendiju za djecu. Dobila sam sad plastenik koji mi puno znači, da mogu pomoći kao sebi i svojoj djeci. Kćerka studira, sin je učenik drugog razreda srednje škole. Plastenik će mi puno pomoći da im pomognem za nastavak njihovog školovanja, za bolju budućnost, danas sutra za perspektivu neku uspješnu. Ako Bog da, planiram proizvoditi krastavice, paprike, paradajz, mohune u ovom periodu, u jesen, krompir, luk, sve što može, ako Bog da, inšala, Bože, samo zdravlja i roda, ako dragi Allah dadne roda. Ako ne bude meni, neće biti nikome. Ako budem ja ustala, i bit će. Znači, pozivamo se da dođe. Ako Bog da, inšala. Bujrum, vrata su širom otvorene.